ito pulutan mi kakabsat bangus. Medyo ko lang Talong ajin. Alright. Gagayem kakabsat na imbag nga sa patayo. Ano kami natuloy nga agibilag tanim maditi panahon. Ngumni. Nakaaron tay kadwa ko. Igaman na tay bangusan. picture na kami ah. Okay ni. May to minom tatao, ginom kami latta na ta. Awam mo ti mobra. Alam ng kalkundre ka, dati Kakabsat, naka-ready dito yung pagtunuanan. Alamang sarabasa po. Dito ti chef cook mining. Kuya Andongs. Sulat eksperto, re paspaskan, mabalin nyo kontakan. Budbuda, wala okasyon. sili na. Ito ti kwa. Sarabasab nan. Pampulutan. Ayan po. Umangutin talaga nga. Nakasaganan tayo mainom. May tuminom to ta sirok ti manggam. No jabalbalay adu ti tantana botob dagiti abbay so nga dito kami latang minumon to sirok ti manggam. Ayan. Oh, shout out gan kini ang kalkundring dayto ko matagpabilag man natuloy. Ayan. Ni ko PNP. Kakabsat naluto tayo bangusoy. Ito numi. Itagay-tagay tayo. Ayan. Kakabsat madamay ti tagay. Awan ti maubra. Maditi panahon na. Dati low pressure na so nga. Dito ti maubra. Meron ako. May met dito nga tumagay dito yung sirok ti mangga ngam jay balbalay. Ado ti tanabutob dagiti abbay isud julatan. Nagito ti kakaduwak ni. Shout out ni kwa PNP, police. Pinaangas na tao. Kakaduwa.